Clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule October ni som paruk sang ni som ni panga ania tuntuma po hian US le Venezuela beihna chanchin kan bi chiang ve thung do na ni Venezuela tuipuya ri hlo tol tu te US in akab le sak US chuan ri hlo tol tu te ningeya an hriat te chu Venezuela vaw kama an long akab le a mi paruk an thi ni in President Donald Trump an asoya hei hi tun hnaya heng lai vela asipai ten ri hlo tol tu te laka be pui athak na thar berani Traman hetiang ati hi Los Angeles a asipai te an chakna manga danang le kalphung thara anrama ri hlo tol lu tu te nia hriat laka be pui thak tur le na zo ka kal tura ati na tharani Truth Social a Trama chuan thole ni India a zandei lam khan firfiak pol tia asoite an be thui atar langa asoi thui lo thung chui tu ten long hi ri hlo tol tu dan lova ri hlo tol tu in zom te zingami an ni ti an fin fi ani ti in Trama hian atar langa aba ka soilo second somthum vela thui video da tela heta hian tuipuya omlong pakhat chu engemoin afua apuak zuiani Pentagon chuan tun hnai khan Congress ne na Trama hian US chu tu teram ma ti boilovin ri hlo tol tu pol te laka ma ala ti an lo then to ani heti la hian sipai dan shemi te chuan Trama sarkarin ri hlo tol tu nia arin helte man lova athat chu indo danin apu tang chu ani lo ni in an soi US sipai long lian chu Caribbean chimlama awma Puerto Rico a F-35 indo thlona awm boka henglai vela hian US indo long pariat awma thok tu le sipai tam tak anom tela nuclear chakna mang tui hnuai long awm bok Trama hian amalama hetianga ri hlo phur nia an soilong an beite ni na hi apuang to an mithate ni na le an thil phur nia an soipo apuang bok Venezuelan President Nicolas Maduro chuan hetianga anram tuipuya US chetna demin athunei na paithak tuma apua Washington chuan gas khan Maduro a man theina tura pui thein hena dollar maktadoi somnga pek tiamin ri hlo tol le misual pol ne na inzom na neya an pu ve thunga ama chuan a in pha ve thunga ni kumsang ni som pathuma Hugo Chavez aboral nuwa in thlanna nein Nicolas Maduro Moros chu president a tinga puana ni ep tu pol lamte chuan he in thlanna hi affair lo ti in vote chhiar thatan nge ta an chhiar non talem lo ep tu candidate kha 1.5% lekin an ne ani Venezuela president Trump hi kumrukani a Trump aman zo ma in kumsang ni som pariata in thlan an hoi hot lea tlinga puan ani le political party tam tak chu he election hi an chu ve phalsak an ni lo Venezuela election history a vote thak an tlember chumani bok kumsang ni som ni palia social lo tak bokim an in thlang lea ating lea kumin January a tum thumnan president a lak lu le ani heram hi South America omin Caracas chuan khopui ani mishing maktadoi somni pakwadon anoma Bolivar poisa an mang an poisa ming hi Spanish so opna lakata zalen na sual tu poimo tak Simon Bolivar the father of Venezuela anti hial ming choya phuani Venezuela kan hriat larna ber chu football a le oil nga ram an ni na khuani ome oil mai ba ka minerals man to rang ka chak le thil dang te po an nga hle ani tundin huna khovela oil lalai chualo nga ber an nia Saudi Arabia le Canada tin an dot footballer thatak tak po an nei nualani anramin in real ball dan khu democracy ni in chalve thin ma se ram shoi tulu berin thune ina pum lum aneina ani berzoka khovel muwa moya in thlanna an nei ve thin ani deuh ber oil le minerals nga tak ni ma se ro real tu tha an nei ngai lo wangin an economy a chele thowa mi puite din mun hiam zelin an shoi tu tero an hausa thur thung an ram sum de chu atam jok fe chu an oil shalna tanga an lak lu ani thilman ato u chuakin eile in harsal he bokani President ani masak tumpo khan Trump hian Maduro hi president a apom lova alapom lo zui zel thunei na in pechopa anga yani Trump chuan Maduro chu Venezuela a rui thei thil to pol cartel chimom le lian ber Trendy Aragua cartel le cartel of the sun baka cartel dang tenen thokhowa apua rui hlo baka mishing manga sum don na le dan phal lo thil dang tam tak tia apu bokani Maduro le drugs cartel te thokhowa wangin US a rui hlo alut na salutuk ni in Trump chuan a soya hemi do watum na kal zel chuan
tunhaya boruak ati sang ang ring taviawani Trumpa'n Maduro ani na te hian fin fiana apom pomom tak US chuan ati chuak chuang lawani hei wang hian mitam takin an ring hlela Trump hian thil tumdang anei ni in an ngai phani Venezuela ram na international waters chin a tunhai khan US hian airstrike mangin speedboat ri lo phur ni arin chu beya puak dar vekin mi som pakhatan thi he speedboat hian ri lo aphur nge yam tiero fin fiana aum lo mission kha chuan ri thei thil phur teu ni se heti za chan mishing an chuang lawang ti in ri thei thil phur ani an ring lawani US hian fin fiana chiang tak ati chuak boxi lawani Trump chuan Venezuela bul Caribbean tuipuya ral thuam a che khol cheu maya long lian USS Iowa Ajima USS Fort Lauderdale le USS San Antonio USS Samson tepo ada tarup mai 22nd Marine Expeditionary Unit sipai ho tepo da anni F-35 fighter jet somvel po in ring renga turin Puerto Rico a athon lut tabok US longlian USS Jason Dunham chungvela Venezuelan F-16 fighter jet te chu la takin an thlok fuwa hei hi US chuan thinrim thlak ti in Trump ngai dan ani lo hle he longlian hian Marines le sipai sangni zanga vel jet aphurani nuclear ral thuam pai submarine te P8 Poseidon inen thlakna drone te Indolong destroyer te le missile tam tak po atul huna chemai thei turin anin ring thup mai US Secretary of State Marco Rubio chuan Ecuador atloa thu soin kumsom thum chung minep toa engtin ma kan tilet lo Maduro hi damdoi to luk ching misual tlan chiani damdoi to thin kan ve don ani mai lova kan man don ani achula ni chuan kan bom tar vekang ati Marco Rubio hi sipai chakna manga Venezuela beidu tu ani Trump president ani masak Trumkhan senator ani lain voi ni ngot chu Venezuela ru na rota ma se Mike Pence le Mike Pompeo te khan an do dalani tuna Marco Rubio hi US Secretary of State anita atong du dan po aro rum hle Nicolas Maduro man thei tu emo man ani theina na pui tu hena US sarkar chuan dollar million somnga pe katiam hemi chungchang hi US State Department website a English le Spanish tongin Maduro thalak nen PDF in download thein anda kul mai Venezuela po anin ring ve viawa asipai te chu in ring reng tura thu pe kan ni Maduro chuan kanram hian be kan to chuan indona chuang hal mai don ani ti in lo do top atum lo hle Maduro hian live TV a Trump chu awau ve pung mai Maduro chuan ram dangte oblu itlatna aron che le tak thule aro rel na pai thak tuma US a che thu asoya US che dan chu dan kalti in nget taka an din tlat tur thule China anin nga tur thu asoi China ba karam dang ral thuam nei tha te ma chuanin atong por ve le US chu lau bik lo hlea an ral thuam khai khin chuan rei vak lova US hian heram hi anwai chimit thenge yang ma se ngai tu ngai ta chu ram dang akang kai palangem ti hiani Maduro chuan drugs cartel ho nen an tho ho lo thu asoya Trump pon Maduro ro rel na pai thak lam ain US a ri lo lut na salutuk do atum na ani jok thu asoi ve bok Venezuela mi pui te po an lau thonga sanghaman tu te phei chuan lau thong zual me kani China resele Venezuela an tang rolem ni Nicolas Maduro chuan ram chak le thil ti theite alama an tran thu asoya chung zinga langsar ber chu F2 US F2 lian ber China ani an economy tla chiale US sanction wanga an turna ate Venezuela hi China hian apuina salhea China hian dollar billion somruk chuang Venezuela hi apuk tir to ani South America khomol puyaram sang te apuk tir zat bel kho mai na tam jok hei wang hian Venezuela tan China hi apoi mo hlea Maduro chuan Xi Jinping nen anin pol he ti chian nan Xi Jinping apek nia asoi Huawei phone US in an hek thailo nia asoi te po media ma chuang takin atilangani kumin jun tha Venezuela oil thon chu azong atanga za som kwa chu China aluta July tha an oil thon chu za som ko le panga po China le thawani China chu Venezuela oil le na saber tu ani mek Venezuela hian China laka aleiba hi oil angzong te pon arul bok chin China hian Venezuela a project sang kalpui lai mek ani nual boka heng te hi eruk na le thil danga wangin zo anlani lo furani kongpui siam leido hydropower plant din le thil dang poimo tam tak po China hian a tho saka
Venezuela US F2 ania vangin China hian a thlo pani engemaw thutom se khulai bor vel atanga US be theinan a tho pui te po ani pakhat bok henga wangte hian Venezuela tan China apoimo tluk zetin China tan Venezuela hi apoimo ve thawani China hian Venezuela hnen atangin apoisa puk tir mu le levek adua a investment ti zo zai te atang pon hlok na mu ngei adu bok Venezuela rural tu lo in thak ta se China hian apoisa amule lo thei a investment atangin hlok na amulo thei bok chu bangin China hian Venezuela hi indo ompal thut po ni se atan pui mayang yam ti chu zo na omme kani Nicolas Maduro hi China in adu dana atho pui thei ania wangin Venezuela hian lal reng se ti hi China du dana ni China chuan ram le ram in lai chin na in vau na emo tharum thona ang chi man hi China chuan tha atilova Venezuela rambung ram chung boina eng chuan lampo nei se pon lammi anin rol hi tha kan tilo ati US le Venezuela te hi indo ta tak tak se eng tin nge China hi che tang tiero hriat har review Russia chuan Venezuela tranzong in thom aron nei vele boka Russian Foreign Ministry thu puang tu Maria Zakharova i chuan US che dan chu zana nei map dova in norna ati ani Maria chuan soijamin andu le tum puitlin tura kal ve mom bramte khothlang ramten anin lulin khum lutuk fo hi chu pomzam thei anilo an sang son tele mishing ding na chanvo an ra be na te hi enteu he thil thleng hian helai bor hi atiral muang lawani ati ani Trump hian Venezuela oil adu wangin beihna chan tur azong ni in mitam tak chuan an ngai fel eta mi chen khat ve thung chuan US ral thuam siamna industry hlok nan ral thuam ti riral na tur azong ni an ngai chen khat le chuan Trump hian US amangaya US tan abeya an ngai ve bok chama inlulin lutuk wang nia ngai po an tam mai hei chu kam ni mal ngai dan theu ni se US ral thuam siam tu company tele US sarkar khu an thokho tha emema ral thuam an siam chuak mum reng si man ani lo chuan da top ani mai sia ral thuam siam tu company ten na an neya an hlok theinan ral thuam salna turemo man ral na tur zon hi US zia ani entirnan Venezuela hi lo do ta se ral thuam man ral zong zong no kha le nan US ral thuam siam tu company te chu contract an zia puyanga ral thuam siam tu company te chuan chumlo challovin na an neyang hlok na an te langa chuta chuan an economy a ngong tha ani bokang tunchuma hian US sian aral thuam man ral na tur azong kan tilova tunma ati dan kan soyani ain tiamangin Russia le Ukraine in dona ati top theilova Putin kha hun te an pe vela Putin line alo ngai pui mo lo na samai si a hun pek arala engtin te vak Russia chu atingam le chuang lo Truth Social post asiam truth ludringot mayani Alaska in biak na po kha omsani vak anilo Israel le Hamas in dona po Benjamin Netanyahu chu arilru amin theilova anlain do renga a chet warla adule tumangina kalbe box silo alo chamna lak atanga khovel rilru lak pen tumnan Venezuela hi athlang ani mai long mo ngai tuana article thui hleani US President Richard Nixon khan ri hlo do bi pui waron drugs athlaka ma se ri hlo in he na chang Trump hi hlo ting tak mole Trump hian ramdang do turin iweno ron chula tilova US sarkar congress pompuina po atul atilo US dan pui khuan president khu thunei na apesang ve em bokatin ni Trump hian thlasari chuang shet a president chungin bom voi zanga chuang fe athak der towa Joe Biden khan president kumliani chungin bom voi zanga chuang athak ve bok hei hian Department of Defense po Department of War tia athak na chan a soifia chiang viawani Trump hi angam zong telaka chuan chet nat atum viaw ni in alang ral thuam le sipai chakna mangin boina a ching fel zel mai don em ni Trump hian kan selo soilok lava en top chi ani zok mel Pithiam tam tak chuan Donald Trump hian Maduro nor nan le US chakzia ti lan nan heti hian a che ni maya an ngaya in dona tak tak a thlen an ringlo chuti rwal chuan Trump ani to hi chuan be se lo deuh hi a thleng thei reng ti po hriat tel a tha ome khovel chok buai tu US tunhaya US le Venezuela boruak tangthara hian US chuan Venezuela long pathum a beitoa mi som pasarin nunna an chan to
mani lokhan Venezuela shwaitu Nicolas Maduro chuan Trump hna lekha thonin mai chana US palai Richard Grenell nen tlang taka do kan kila in biak adu thua sila Maduro chuan ri lo tol ruk na konga ai nam noi lo thu le media then kha zel din thu bol ani thua chiak tel Venezuela chu ri lo siam na hun pui ani lo thu fin fianna athon thei thu te aziak tel bok Maduro chuan Colombia atanga Colombian cartel ho ri lo tol ruk za panga vel ero chuan Venezuela apal tlang thin thu aphabik lova heng zinga za som sari vel hi a sarkar chuan aloman thin thu a soitel bok Director ri lo tol ruk lama indrala taman apu na chu adu lo hle USian Nicolas Maduro hi ri lawa ai nam noi ngei ti za a fin fiana ati chuak lawani USian Venezuelan speedboat a beihna sakbera po khan ri lawan phur ngei ti fin fiana ati chuak lawa an nei lo nge hriat ani lo mi som pakhatin nunna an chan ani kha Trump ero chuan Maduro le thon adong lo ni in a soithung Venezuela chunga enge thleng kan la muang chu atia Nicolas Maduro chuan US tumber chu aro relna paithak ni na soi Trump chuan ri hlo do atumna ni in a soithung USian Maduro paithak tum lo po ni se US history aram dang sarkar an paithak thu aum cheu to mewa wangin rin hlel a lo lo theilo USian Venezuela nai tuipuya Indonana man long sang heng USS Iwo Jima USS Fort Lauderdale USS San Antonio USS Lake Erie Michelle Cruiser ani hei hi USS Gravely USS Jason Dunham USS Minneapolis St. Paul te chu ada run hlom to hengba ka hian inen thlak na thlona Boeing P-8 Poseidon le attack submarine te po ada tel Marines le Navy an vain sangli chuang anom mek bok Venezuela atanga hlawak lo US territory Puerto Rico a F-35 fighter jet som ada bok Venezuela hi Zambik lova China le Russia in anthlop nia soin tunhaya khan sipai nun chan zirna Sovereign Caribbean 200 ti in Caribbean clear car la orkila a anneya boruak tuipuile le sipai sang ni zanga chuang antel Maduro chuan englal rammain Venezuela leithiang dim hi an khoilowange ti in US chu awal ve ngat mai sipai nun sanjirna hian Maduro naute chuan Russia kutchuak Su-30 Mk2 fighter jet te po an so vela Su-30 Mk2 hian Russia siam boruak atanga longka na bik KH-31 Krypton missile paya KH-31 missile hi Venezuela hian chinni anti-ship le anti-radar ani Su-30 Mk2 fighter hi vain somni pakhat akol ve bokani hebaka hian Maduro chuan emergency laya civil mi raldo tura in payat million li point panga vel te chu in ral ring turina siat tir tia soi silai la kap sin ngai lo tam tak te pon silai ka anzir ta chuk maile Venezuela hi Iraq le Afghanistan ten antorang kha tur ve theidin huna ading me kani Brazil le US Jair Bolsonaro chu Brazil in than pui kum sang ni somni panhia ne ya khan Lula da Silva chu ane lova lami nuwa khan thunei na nei zui cha kin sipai tenen a thokhowin thunei na chu sakna alo ruam man ti hriat chuani ma se sipai tho pui te hian an phasana akup chu a thleng talo kumsang ni somni pathuma ero Bolsonaro thlop tu te chuan sarkar building te bein lungoi lo na an lan tir chi amani Bolsonaro chu Lula da Silva ti hlum tuma le thildanga pu ni in an puna panga te hian Brazilian Supreme Federal Court judge panga zinga pali chuan thiam lawan chantir veka kumsomni pasari lungin tang tura chung thu relani Bolsonaro hi Trump thlop tu ani Trump pon he thutluk na wanga alom lo thu le Bolsonaro chu mi chung chuang tak ani thua soi Supreme Federal Court a Bolsonaro chung chang an ngai tu laya an ho tu pa Alexandria de Moraes le judge dang te chu Trump hian global Magnitsky ek mangin US lo thailo turin an visa a cancel sakvek he hi du tok lovin de Moraes anu pui Vivian Barcidi Moraes po US Treasury chuan hedan mang tho hian a sanction ve ta bok Barci hian Lex Institute a enkola he hi sanction ni in an nu pa in US a until nei po khoi che thailovin Trump chuan ada vekani hello po hi USian Brazil semdan turangai tu amek zel Trump du lo zonga thutluk na an siam wangani
he cha chi moi thai thiam tak ni in dingna du mi ania US che dan chu dik lo le chhiar le tha chhiar thiam lo na atia soizamin kumsang ni somni pathuma Bolsonaro tran tu ten Brasilia khopuya boina an siam chiam ang chi kha Brazil phatsan tu mi then khan le US chuan thlentira Brazil economy ti kholo veka sarkar paithla kan du ma se chu tiang chu thleng lowang atingat mai apa khop mai heta Brazil phatsan tu ati hi Jair Bolsonaro fa pa pathumna Eduardo Bolsonaro US a tun naya in beng belta asoina ni Taman Brazil Supreme Court Judge te asemle Brazil bungrathon luwa tarif za somnga abituk avangin lom thute alo sila mission accomplished atiani Eduardo hi US a omna chan chu apa in thiama chan theinan Trumpuina adil du wangani Brazil Prosecutor General chuan apa Jair Bolsonaro thopuya puin Eduardo Bolsonaro hi thu buai asiam sakve tabok tuna Brazil PM nilai Lula da Silva chuan Brazil in real bolna US in rol chu pomjam thei ani lawani kum tam tak sipai obbe na hnuaya kan kuna chumin huwa kan be fe hnuwa democracy sarkar kan dina democracy kan humal zelang atiani dan kala che Bolsonaro Brazil in aphuanga semna thlop lova dan kaltu Bolsonaro zok US in a thlop tlat chu Lula da Silva ngai dan ani lo hlea ram panhi te inkar hi athalo via wani Brazil National Congress a lower house Chamber of Deputies a Bolsonaro thlop tu te chuan Bolsonaro ngai dam ani theina tur bill pass ani theinan ma an la mek bok he thil du lo hian mi pui sing ni vel pung khomin lungoi lo na an lan ti rani Harvard University a Political Science Professor Steven Levitsky chuan US in ati theilo thu nei na pum hlum nei tummi Bolsonaro chu Brazil hian asem hi angama he wangin Brazil chunga US in semna alek kota chuania tundin huna chuan US a in Brazil hi a democracy kalpuidan adik zok atiani history toite in kumsang kha zakwa somale pathuma khan US deep state le British spy agency MI6 James Bond pokha MI6 noya spy ani kha hemi te thok dun chuan Iran rama democracy sarkar PM Mohammed Mossadegh chu paithla in US le UK te thlop sa Mohammed Riza Pahlavi chu rorel tu anda akum le sang kha zakwa somnga le palia Guatemala rama an president thantlin Jacobo Arbenz Gasman chu CIA te bok chuan paithla le in military dictator Colonel Carlos Castillo Armas chu rorel tu anda ani kumsang kha zakwa somsari pathuma Chile rama sarkar paithak na CIA chu anin rol lea Chile rama hian Salvador Allende chu president ani US chuan Salvador hi Latin America vela Marxism thedar tuma puin khatilaya US president Richard Nixon chuan dollar million som athe chuakani CIA te chun arukin project Few Belt an kalpuita Salvador achu paithak ni in military dictator General Augusto Pinochet Ugarte chu rorel tu ada ani Pinochet hian kumsom pasari vel zet rong takin ro arel zueni kha anhuwa khatilaya CIA director William Colby chuan Salvador paithak nan khan dollar million riat vel an sen thu puang Bolivia rama ram politics apo US alowin rol thuk thin je hi thui tak soi tur om kumsang kha zakwa somruk palia khan US chuan CIA tekal tlang bokin khatilaya an president Victor Paz Etensoro thantin le ani theinan mala mase khamikum veka khan Bolivia sipai te chuan thunei na an changta zoka US chuan Bolivia sipai te chu a thopui ta dai tranpuina sang pe in kumsom ni borvel don chu democracy ra benarama achan pha ani kumsang kha zakwa somsari le pakhata Bolivia sarkar chu US bok chuan athak le hloka US thlop Hugo Banzer Suarez chu dictator aron ni vele kumsang ni pariata po sarkar paithak tumna awoma sarkar ep2 te chu USA chuan sum tam tak seng na thopa kumsang ni som pakwa Evo Morales chu paithak ani tange ngea swai tu lai lok thar Janin ane si chu US chuan alo pom vat bok tun haya thokhan Romania rama president te po chu veto politician Kalin Georgescu chu Romania sarkar paitha thunei na nei lui tuma pu ani tuna hina chung thu rel hun turang hak mek ani po hi US ngai sang tu thawani
US ne na tho dun chu ada pui mo berania US chu tho pui lian ber ani thule US chu zalen na le democracy en tirna thaber ani thu tlanga pui tu ani US ram sang sanga lungoi lu lan tirna color revolution a ain ro zia pu ani bok color revolution chu Soviet Union ke dar hnuwa mi puite lungoi lo na lan tirna sang sang soina ni lungoi lo na lan tir tu te chuan rong emo pangpar emo symbolatan mangin an chathin kumsang ni vela Serbia rama bulldozer revolution te kumsang ni pathuma Georgia rama rose revolution te kumsang ni palia Ukraine rama orange revolution te kumsang ni panga a Kyrgyzstan rama tulip revolution te kumsang ni sompariata Armenia rama velvet revolution le adang te chu entier na thatak an ni henga te hian US chuan norhoi hotu te hi sumle pain atan pui thina pu ani US hian thil thalo le ram dang sarkar pai thlak hlir a boi pui ti in kanwa soi sel ngor ani lo US khan muslim mi fir fiak khoi tu Afghanistan a beite kha alomom masia nulama engtin nge US a che zui tuna Afghanistan engdin huna nge din mi fir fiak hoi in ti singa tinge Pakistan hi aduat tlatle helai bor hi ka thiam theilo ke Iraq abeya Saddam Hussein apai thabok alomom masia nuwa Iraq tuel thei khurvela US che dan kha kan la sia emle tuna Iraq din hunenge mi fir fiak abe lai che riata anulam ngai tu to mi lo te po om ve thiang US yangam zong telaka chuan ain luling hle Russia le China te chu engtin ma atingam le wak chuang mi lo China phei chu a hua in IRMA China til lovin om thei big der chuang si lo rare earth minerals hi China in supply lo se boi ve thiani US hi aral thum industry ata chei theiang Trump le naw te hian India an musit riau bok Microsoft CEO tunge Google CEO tunge Amirin tak Epstein files veng him tlat tura ruat FBI director po India thisen kai Kas Patel ania chuti vel chuani tama phei hi chu mania US a na tho na visa H1B man ati sana wangkha ni US a Indians na thok te chu lo ho teu ta se US hi boi ve theani insum don ton na chungchanga India hi adu anga ti koi atum ve ngot boka Taman America first ati angchia India first te ve thotu Narendra Modi alo om hlawa kan van nei ani hi eruk wange mo ri lo zor wange mo a house tak hotlang le ko santana sum tho tam tak te hi an sualna sereng maila an athil phal talalom tholom a tho tam thei e mai ti awang tia an sualna kanin liam sak anom theome hei hian thil sual ti tu chu ati huang tau thin he tiang deuh chi hi US ani ve ani US of A ani mi awangin ram sang sanga fair lo deuh lekin lo che po ni se aso khok tuar tir tu turanam lo iweno te hi US chunga chon engma ani lo iweno ta na puisa tho tam ber ram engtin nge an sem ngam te lulang hei hian US in lulin na ati zualani ram sang sang te hian an hlok na le thatna turan zong vek US ero ati lutuk deuh kan ti na mai ani India hian US in lulin na hi amu chiang hlea NCERT class 12 political science textbook apo US hegemony chungchang hi atel ngat bokani